Abusuafo asemasi enipa na woton efunu ko tunu de man na agima bedo no Bron Champion Youth Association fo na kwakoche no omo so wagu omo animu ase pa nti esi e wotwerim omo onwana fo mechiacha ba bibia hwehwe mechiaw ana me moafin hia papieu e de ema hwe social media de amoye no ye ne nyo ho especially me oba hema me ne nyo ho kra ade social media fo ne bi ye no me ne nyo ho ada na moye sa adan yebra agima bedu wakasa wade na waje ene so de na waye biem munyai ade bia moye na se yanka no kra na ankyerɛ mo a emfa yoye emma munyai ye podo ne asomdue mesrɛ mo ye ni twase yewura wade ni 25 years wawie waye ni dina kakra afi comparison nya de ade ade na moye sa ye mpesa because ani bre esoja mama no wofa ne ho nto no mama no wofa agima bedu ne ho nto no me wofa wonka se woni yewura ye pe na mo compare no no otumfuo na mo compare court kakra na mo compare ba bi oye ne Thanksgiving no na mo da kwa mesrɛ mo me wofa agima bedu wonka se woni yewura eye pe wontimi ne yewura so enye pe efi se yewura de woni tua se na chini nanim yebu ne dia ne yama yemu se maye dia ne abe yemu tase yebu ne di kwa ne yada na hinye bai white tre esisi kokwa mama so ye said that free investors ye had that free tourists ye had that friend kwofo emu fo mu kuro behwe yewura keke ye be tia ne keke yewura tune sakura se chia wa enya sem ketwa etu do man hene onka se retipeno no onkan monyam fasa mo mehye nanu meya sa kompa ade amoye ne mempesa onua wo da ka moni ngo video ne ade ya social media fo ne ye comparison yanko ne hwemra abusiafo mutimi ya ade ma ne ye o eti ho pa ne timi todo ma hini kotu no de man ada na motisa na na edi na fashe won suma wato kotu koma na di kotu pa auto koma na nteye ma do mani be nti obo mode ato kotu we e de ma do ma hini ana santini ne toye bokum na santifo ya na ida apra ne ato kotu ya koma no mo ese won pese do ma hini ho beto no nana okotu ne die do toye no report ma GP mi pato nipa biara wonim so no ne to kotu no koma do ma hene no mi pato GP hwehwe no wo se achinu tum mi bofu rough oso ni asante beko onse ye twa wo susie ma o mekuma se bio no onse won kotu akoto no do ma market kotu akoto no do ma market wo ye den utimi ni asante nyepe obre wo ho ase e na wo sie sika dwaase a ka wo ba kumase benya suit papa toy Kenya nse wakofa coat ahyeyo we your friend coat your friend suit we your friend coat we your friend doma coat doma market coat what
Moya sa emwo. Makatwa se yewura wonyina baabi nka se woni asante. Manyina wura otufo setusu woni ne yepeda. Onkansa mesrem onkansa. Enye ni tipe dabi onkansa. It is a comparison ni quote mudi quote. Na mudi do ma hene je na mudi yewura agina. Sa background baby a ye the Thanksgiving mudi no ma hene ni tipe ni asante hene. Enye ni tipe ni yewura osetutu. Enye ni tipe no nti asrem. Se mo pobi ni mo pobi dia compare. Se mo po ehene bi man hene bi dia compare. You ajima bedua
Mumfa antoto so man hene yamfo man hene edwo so man hene say saa yimfo geten saa yimfo no ho man hene fo no omo na mbetimi do ma compare betimi di touch ye kan say do man hene a compare no mumfa mo nka do do me wofa muma na so munyo no mesra mo mama wofa na twimunyo no ebisa mo wofa wadi na fa hye kama owie wa Thanksgiving wa na mamre ani am wa Thanksgiving de na koma to ne yamu do no ye na koma chese wa hye atade na ni gye ho na tale wa head invest wa head abo ho ka akoto na mo de yesa yesra mo esa mo ya mo teta mamre mo ye maka chese ha yesua de Ghana mo yesua de amamre ni amamne no ene yesua munya comparison quote no because none tipen no mo fan compare asafo hene say entoto so man hene yamfo man hene gosto man hene Kenya se number 1 man hene Kenya se number 2 man hene no sa na mo de agima badu compare won what ya say mo compare yewura e bi ko yewura na basa kura say no enye ne tipen no ba bia yewura betimi aye no program no do man hene wontimi nyina ho enye ena even baby kura damfo man hene betimi program dem yo betimi ayama ye wura bo na chi no wura jima bedu wontimi do man hene wontimi etimunya no do no wo pay a odo ye no de na kuma to ne yem no ye social media boys na guys no munya na moye no mama me wofa na so munyo no se mo wofa bless him yes se wakwaseda se ani gie ani nhira nko an se wode to do ma donye wodi ne ye wonpe woti waka no wa bibia na bibia mesram mo ya comparison bi ma mo mna ye ho ne mma mo betimi ya compare na munya na mo che mma mo fa onna na bronye woni ne ye wofa mechia opiao mechia wode hye memo waburu em wakwa what se wo akona akasa better comparison na tuomo fo no mo fa compare ansa wani tua se ba bia wo do compare kono enye ho na wudu mpa bua kura enru ho onodo for han da wo hye me no subscribe no wa hye 2 days tv maka to se ha de ne o papa de fe de akono nko na meka ho asa mamra ni amane ye pese ye nsua de efi se nyina ye wi efi ye nsua de efi se amagana ya wade a oye amagana wade papa ye wo bia ojo etienu na yesu ebuhu dawru ne de asomdue atsato ebenya yenni yende ni yendo chese de bekọ ebeba no pow na de bebro nti subscribe na wa share na wa like eye wo de hie papa bi bro hafofo nyina emabru hima beji ekonya se ya na mebo abaso na me kire mama mre na me kire mama ne eye ama eje wakode a metoso miensa subscribe na wa share na wa like macro I love you all bye bye